إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، فيا أخواتي الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسرين جتشاجا لونك يقالي وردفتوتا أمنتي إسلاما أمة كشتي أمة تقوم أمة جالالا أمة إسلاما أمة نبي الله محمد الرجالت أمة ورطلت ولا جيهم ترى واللوركو الرس رام سوبلوم مادا قبته سني دياته جرا أبو زاكر الأوروميين. رام سوبلوم مادا بارتي تربة فاران دفع سني دياته جرام. رام سا دفع سني دياته كنا خيستي أرا وني ولله قبتي أفر لالا قبتي أفر وأفر لالا مه مسألة أفر قبتي أفر تا إسي برچون شوف المنا مرتي درقمة تاتي واجبة تاتي. dhiiraas ta'ee dhalaas ta'ee ilmi namaa hundi qabxii afur beekuu qaba jenne qabxii afur nama iyyukuma beeytan kan beeytanis wal yaadachiisna kan beeyneef barnoota taatii walumaa galatti ati hordoffii amantiin nuu taatii hoottus siin jaamee qaama qalbiidhaan na bira jiraadhu na faana bu'i. Qabxii afur ta ilma namaa irratti barachuun isidhaa dirqamaa keeysa inni jalqabaa alcilmu jaan beekumsaatu namarra dirqama taja waa hunda dura osoo waan takkan dubbanne osoo waan takkan hojjanne osoo kaatee hojiin eegalle osoo kaatee akkuma haasawan eegalle caayaan baaga dhayitee gatteessee osoo naasoyne osoo kaatee dahawa haasawan eegalle osoo deemtee murtee takkan eegalle osoo bulchinsa taatee haasawan eegalle osoo murteessaa taatee dhayiteechi murtee kannuun eegalle beekumsaa barbaachisaa jaan beekumsi waajiba beekumsi dirqama barachuun namarra dirqama jaan san keessaa gaa beekumsi faayidaadhaa rabbii ofii beekuu fi nabiyyii ofii beekuu fi amantii ofii beekuudha. Qabxiin lammaffaan ta namarratti beekuun dirqama beekumsi afuri jenne waa afur beekuun dirqama jenne kaduraa addaan waa barachuudha barumsaatti dirqama namarratti lammaffaan waan baratte san itti dalaguudha alcamalu bih itti dalaguudha waan baratte kana itti dalaguudha barumsa baratte kana dalaguudha hojitti jijjiiruudha. waan dalayde san waan baratte san itti dalaguudha jechuudha dura mataa keetii hojii irratti oolchuudha seera ittiin nama bulcheettee deemsan teetii itti buluudha dubbii caayaa taa'eetiin murteessee jettu san teetii ittiin buluudha dambii saniif teetii bitamuudha teetii dambii saniif fudhatamuudha dambii san jala butamuu keeti. Tiyaan suudhaan qabxii sadaffaan eega barattee itti dalaydeen booda gama isaa dacwaa gootee nama yaamuudha gara haqasanii gara qaceelloosanii gara beekumsisanii gara waan itti dalaydisanii nama yaamuudha obboleewwan keetiin jaalachuudha sheer godhuudha khayrii dacwaa babal'isuudha diinul islaam babal'isuudha haqqii babal'isuudha akkanaatiin sinjaa qabxiin sadaffaadhaa dacwaa godhuudha jenne gama isaa nama yaamuudha gama isaa nama afeeruudha sheer gootee nama biraan gayuudha jenne bar diinul islaam baanaa beek amantii baanaa beek qabinaa kata bitana qalbiidhatti harka mirgaatiin kutadhu qalbii keessa kaayadhu qalbii keessa kaadhu qalbiitti nyaadhu hoggaa dacwaa nama gootu kana awoo dheengadduma akka siyatiisi arra maaliif eeysaa dacwaan u godhuu dhufte dheengaddu musgida dhayte dheengadduma qoraatii markaza dhayte eegaltee faasin janii tokko tokko si qoosuu malaa firraa dhoorki jecha bareedaadhaan hayyummaadhaan dabballummaadhaan hikmaadhaan rabbi siif haa kennu hikmaa saniisi firraa dhoorki akkam maaliin firraa dhoorkite bisabri obsaan qabxiin afraffaan obsa qabaachuudha irratti obsuudha mudannaa gizaa dacwaa gootisi mudattuu irratti obsuudha jaan qabxii afreen kana rabbiin subxaanahu watacaalaa suuraa walcasrii keeysat dubbate suuratul casri keeysat dubbate suuratul casri keeysat dubbate suuratul casri keeysat dubbate rabbiin subxaanahu watacaalaa qabxii afreen kana suuratul casri jedhamtu kun suuraan gabaabaan waan guddaa of keessaa qabu kun isii tana malee osoo rabbiin suuraa biraa buusuu baate isin tunuu addunyaa tana guutuu fi akhiraa tana guutuudhaaf ni geeysi jeebar aalama kana guutuudhaaf qalqii guutuudhaaf dambii ittiin bulmaata amantii islaamaa tahuudhaaf diinii duniyaa keessatti nama fayyaduudhaaf lakafatuhum jeebar imaamu shaaficiin muhammad ibnu idriis aalimni addunyaa tana guutuu diiniin ibse imaamni keenya guddaan الشافعين إمام الشافعين محمد إدريس
ilmi biyyaa abbaan biyyaa imaamni biyyaa guddaan san suuraa wal casrii tana malee suuratul casri kana malee osoo rabbiin buusuu baatee wallaahi ni geessi jee keeysa gallallaalee ballina waan isiin dubbattu waan isiin of keeysaa qabdu awwalan jalqaba irratti gajjabeeysitee suuraa san keessa wanni dubbatamaa gajjabeeyfamtee wanni dubbatamaa beekomsa jechuudha beekomsa beekuudha erga beekomsa beeyteen booda itti dalaguudha beekomsa keessanitti dalaguudha eega itti dalaydee booda gama isaa nama yaamuudha gama isaa nama yaamuudha hoggaa gama isaa nama yaamtu kana namni kana jallaa afaan dhufta owwaa afaan dhufta laafaa afaan dhufta sabrii barbaachifti laafaa suuta qabdee ol kaasuu jabaa suuta qabdee gaddee isiftee aylii wajji deemu akkana gaa nama hunda bifa inni beeku wajji deemtee afaan isaanii beeytee nama hunda akkasi wajji deemuudha si barbaachisa kanaaf irratti obsu si barbaachisa gizaa dacwaatti gootu jee qabxiin afraffaan obsa jechuu suuraa wal casrii keessatti kanat dubbatama wal casri inna al-insaana lafii khusr illa alladhiina aamanuu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر يروج ربين قخته زبن عسريتين زبن الرابودة زبن الآخرين كخته يوخن صلاة عصري قنانو كخته يرو صلاة عصري اللين كخته ربي وان فدين كخته نتقروا يسمى لها خاتشون دنيا براخوتي إن الإنسان لفي خسر جا المنا ما خن هندي هونغو خيس جيران شفت المنا ماتو هونغو خيس جيران جئت دبت رب سبحانه وتعالى قالوا لكنه إلا الذين آمنوا والرب آمنا ملئ يروجوا بيكم سبانا برد لا يشبان آمنوا كل بيكم سبانا إلا الذين آمنوا والرب آمنا ملئ والردين الإسلام برات ملئ والرب بيكم سدين نما فيد بيكم سكاچيلو را سدين سنكا ربي وفي بيخو نبي بيخو دين وفي بيخو خجنسن والرب بيكم سخنا قبت ملئ جبر والرب بيخي نبي بيخي دين بيخي ملئ جي بيكم سيسي خنا برنو تبكتون آمنون تنبرون سبانا بيكم سنما فيدو خاچيلو سدين سنبانا بيكم سربي بيخودا نبي بيخودا دينو في بيخودا سنبانا وعملوا الصالحات جزاجو اتدلقوا بانا اتدلقون تون الصالحات يجون وهدو في كيسا قبا هدو تقبلتا وهندس جلقلتي رمتي شريعة نقوتو نجل قلتي رمتي إلا الذين آمنوا جل بيكم سهندي قلي رمتا برم سهندي وعملوا الصالحات خيس دنبين التنبول ماتا شريارا أسجل قلتي رمت شريان هندن أسجل قلتي اتي وند لغن قوتون إبادان قرن قوتون توحيد الألوهية هند في جلا قبا وهدو تبقى خنا جلا جريتشو صالحات خنا جلا اتي دلقو جي أسترد وتواصوا بالحق يروج دبتو هكا وليد آمو يروجو دعوا قدو بانا دعوا قدو هكا وليد آما ديما هكا ولدتهما جتشورا دعوا قدو بانا دعوا قدو وتواصوا بالصبر يروجو يرو دعوانا مقو ترتي أبسي يتشورا بانا أبسا سقافة يتشو سابانا إمام الشافعي كان كيسا قال لله هدو تكا بيكم سي إمام سني بيكم سي شيء سني بلادا وهدو تكا كيسا قدركي سورة خنا مليو سورة بين بوصوباتي سلا إسينتون نيجيسي جيبر الدنيا قوتو داف نيجيسي جيبر خناف ميانا في إسن اللي نما قبطيلي أفران كان قاباتو نما ربي نسيتنا بداسو نما يسيتنا ربي رارغة ربي نواتايسو نما غرا دين الإسلام يالي قولو نما دين قدسو تتافتو نما دين إسلاما قلمانغو يفقبساو خكا رجال صحابتا سر ربي نواتايسو نسننجا سورة خنا اللي تولچه حقيقة يسيرا ربي نواغلچو akka muraada rabbuma beeka hangana irraa jenne nuti quraana kana hundaa'u rabbiin waa galchuu hedduu rabbuma kanaatu haasawaa beeka quraanni rabbii kun hedduu takka namatti tola tafsiirri kun hedduu takka mi'aawa jaallawwan kiyya ka islaama isinin jaalladha hedduu takka jajjabaadha fulduran naa deema isin ummanni muslimaa nama qaaliidha ofirratti beeka rabbii keessan shakkaraan isinin jaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh